ahwefo da wasesa ogusu ahwe Attention TV. Attention TV there. Send a money say we inspire you more no dan dey na de ma bro send e be ya obetumi ate ensema ekoso e o mind pumpuni Ghana mu enti ubo ewura ye YouTube channel obetumi a register na so obetumi a subscribe na afi dan dey na watumi anya notification ne etumi akoyanim e won semu afi Facebook, Twitter, Instagram eno so yo no mo bidin e de Franco Aku Asante na ende no e be me say Akuapem Polo ho ensemo a ene eguso e de esom wo sene esena efata anopo ye Daniel sorry asan hunu se Akuapem Polo asan koto asemu before e be ko na asem so no e hunu se niam bi atwagu no an ensemu deda e hunu se e be me se emre kakra atwamu okoda prison ama ensensem bebre epie mu esan se ose yese emrade se one ne ba akotwa mfoni na mfoni ntwanye se mfoni bia yeke na mom so abon ho adeja na ode kire ne ba no mu twa mfoni no eyade a entwa na ensem fata nti mbra no ene ne die ma ne kodam ma ye ma ne bill nti odam nyina na se amanfo adofo efiri aho eye ba bibia na omo come nsase kakra numbers bi kura twagu ye se ye mfa donation kofa so ne mfa nkoma no we ma onipa bi e friends DKB Derek Boni ono so a woye comedian yesi din baji me na power sansem no kire se ono bobo sikani nyina no na kire se wode akoma Polo anase Akuapem Polo Rosemont Brown na kire se wotumi abobo sikani nyina no de akoma no we na Akuapem Polo etena se din na endra ya wonam social media sa wosema mentwa video kakra esan se mate se 4000 bi free maame Alice bi ehwo abedi mensa nam DKB so abedi mensa but mehwa sikane ma medi mensa enti no de ma menkyerechemu enkere ahwefo enti endro akra de sa story ne bro ma hu se ampa Polo ebeka na se Akuapem Polo ebeka se ampa ye ka se 4000 cedis bi afi maame Alice bi abedi me wa omoboa esan se mianka sa metie yi sika bia free DKB o amba medi men site minyanya sika bia e friends 4000 Ghana cedi bia e ma begum account me ndi se ye ka se magi sika bia e free maame Alice so nam ye DKB so abedi men senso de enya de abedi me so dada bi enti no we na nam so ye video no sa no e na ye be me se ye nua be ma ye DKB so eno so hu se video bi yakọ viral pa ye ka se yakọ viral che se enam ye ntintan so abefo ntintan nti wona ma be wona twagu wona na gu DKB dwin wa on tia so sa pa ne se na Akuapem Polo Rosemont se ne me no tie pa am yo nua me dande nyina me boa me support o me pia wachi se ne be ya enema na sensem aba ho nyina no be support se ne be obetumi enya gina bi ana se gina bi apo bibi ana wotumi gina so no wo afei de wo gina ba bi ka se me no yesika ne sika sensem yi wo dem ho for sa enti aba ne sa pe no so wanwetwen so kura na otam no police station sometime DKB do up say apose from aba na me ba ya me mane boni etwa se ensem bi wa wo se meka na meka kire mo esan se enema bi wo ekọ na ankoyie na se 1 to 1 2 1 kasa eya ankoyie enti mpanifo se ye yi uti boni na se 1 kasa wo ebekọ so atwa uti no sa na se uti no eje se ankoyie na anye pepepe se na se ne fata enti odu open no se mamomo ampepa na menchro me statement my statements na me betro no say na meka se mepese mekenkan no ana se enti ne okopie mo e wo ye DKB ni Instagram page a wo de ye statements na wo tro ye no abeto wo no mo aye pese ye hwemu na afa yetumi ekyerekere mu kakra e ma ye ahwefo nyina etumi hu se ne eko se ne se na efata enti odo open o je pen ne pa o se aye eda aye ya woda 29th April ya me nam social media sanam ko share video bi aye Rosemont Brown aye friend say Akuapem Polo aye wono eno wo ti social media no wo gumanimase no wo seme wo gumi ofi say ye sika bi 4000 cedi bi aba bedi men say fi ye maame bi e friend say maame Alice o aba bedi me site enti me pese me chiro me statement na me kire say sa sika sem we munya me ni me ho hwe de toso biom e ba ne sane kese wo gumi ofi enti me pese emra eno no edi sene sena efata enti no sa na wo chiro won statement enti wo bo ra Instagram na ko DKB page a obetime wo say ampa ai san sem bi wasan chiro fefe sene sena efata opese ni nyina hu no mudi ho dance enti wo de akoto wono mo se a obi abetumi akoken kan bi no wotumi ehu se ne eko na obi ye no wan ja no okra osan to aso e de kire ni nsem se o se papa anya hwe a bone so anya
hwe e DK bi na kasa yo o se papa anya hwe abone so enya hwe o se se obey ma onipa anaso unyi onipa bia eno ya de baako obesan toa so se obese onipa edin no ene nneema wonya no eno so ya de baako but na se Akuapem Polo akoso a adisa nsem boni wode nneema mienu wei abom de di kan wanyi na ye se nnua kora de to so biem se wasan gu no fi enti Akuapem Polo wasan toa so se nneema me mogya ene afi me fifiri abre enya nyina no saa eye atemudi a wakodi me social media die me ka kire o se me fa ho nche woda Akuapem Polo no saa nsem yi nkoma no wo se me fa ho nche woda wo se ade a waye wankasa befono wase yan kan kire Akuapem Polo se ade ono waye no de ahyase no ebefono no esan se ade ono o person ka oye na nka oboa na se enema nyina koyi ma Akuapem Polo no ebe me se Akuapem Polo antumi anyi na ye nti eba ne sa ade a wase yan kan kire ne se ebefono ne pa nti sa ne nsem no oguso a wo kan a wodi gu ye ne Instagram page no eso no ama enipa nyina wo se ampa eye Akuapem Polo antumi anye grateful ama ne kra nti osan cho se be careful wase ano san de to was eja anase monhwe ahwefo monhwe se wo bo nipo ye Ghana ni ahwe ni yipa ya ahwe ni yi san se nipo ye Ghana ni de se wo bo ara ida se obegu oni mase anase obegu mfi anase obesei udin na ekita no enti no o se afi de me ye nyina no manu me pa Akuapem Polo de orutwa to no o se wonu no pa se obo a onipa bi te se Akuapem Polo enti na we ni ensem a ejin ho na e wo man Ghana mu a de besom wo me a me de asem ya na se ensem besom din e de Franco Aku Asante wo so hwe Attention TV na ne pa ebe fi sansem nyina aba no ye besan e de asom se mahwefo meda